Промоција втора отримана у рамиков Новосадского литературного фестивалу «Розговарки о љубови и почитању» позбирала велјих углядних новосадјанох и гостцох. О книжки беше довол домашњи фестивалу Ѓорѓе Ранделј, видавателј Душан Маринковиć, социолог Алексеј Кижјухас, јак и сам автор. Перше написал сценарij za televizijsku seriju u 12 epizodoh i već jedna čast toho, co nie stanula do seriji, pretože televizija ma svoje zakonitosti, gleda dinamiku, gleda cali čas nešto da se slučuje. Toto, co nie stanulo do televizijske seriji, do tih 12 epizodov stanulo do knjižki, zato je knjižka ona jak rovninska rika, pomali, rozpripovedano čeče i tu mi već omožljivelo i vlastni dožica ubudovac do tej knjižke. Ja vlastni dožice mam každe rano inšaki, jak se Duna ima každe rano inšaki farbi i inšaki prelamovanje švetlosti i dožica človekovo vše inšaki, a vše krasni. Dunaj, jak sociologine poňace je interesantni, pretože predstavlja jako šik fajtu čvrstoho utvrđenja šitskih civilizacija koje prehodzeli prestoti prostori. U tim naprijame Dunaj był važni z jednog boku jak hranica, a z jednog boku jak točka za stretanje rozličnih narodov, državog, civilizacijog i tak dalje. Dunajska rapsodija to rukopis kotri podeljeni do dvoh knjižkov, a opisuje ljubav go Dunaju z filozofskoho, sociologijnoho i istorijnoho aspektu, jak i prez teoriju literaturi. Druga čast knjižki mala bi bus vidrukovana už u septembru.